kanya tuje kubagezaho inkuru idasanzwe, ikaba ari inkuru y'itangazo rivuye mu biro bya Minisitiri w'Intebe. Tugiye kurigarukaho rero ku buryo burambuye. Hari abaminisitiri bakuwe ku nshingano, hari abahawe inshingano, hari kandi nanone abari bari mu nshingano zimwe bagiye mu zindi nshingano. Rero tugiye kurigarukaho ku buryo burambuye. Ngende Bizimana Desire, ariko ntabwo ndi njyenyine, ndi kumwe na Scovia Mutesi. Scovia, mukomere. Harabura gato mumaze ngo mwaramutse. Kuko amasaha aba yagiye. Ahubwo ni mwaramutse. Yemeze neza. Ni mwaramutse n'ubundi kuko umunsi wa warangiye. Yego, ubwo rero ino ngingo tugiye kuyinjiramo. Ubwo rino tangazo nk'uko narimaze kubivuga niryo tugiye kwibandaho cyane, risohotse kano kanya, ari nayo mpamvu tuje kubagezaho ano makuru. Iri tangazo rero rivuye mu biro bya Minisitiri w'Intebe, ritangira rigira riti: Repubulika y'u Rwanda, ibiro bya Minisitiri w'Intebe, itangazo ashingiye ku biteganywa n'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda, cyane cyane mu ngingo zaryo y'111, y'112 n'y'116, none kuwa 10 Kamena 2026 nyakubahwa Perezida wa Repubulika yashyizeho abayobozi bakurikira: abagize guverinoma. Muri Minisiteri y'Ibikorwa Remezo, Bwana Murwanashyaka Damien yagizwe Minisitiri w'Ibikorwa Remezo. Ngira ngo itangazo tuze gukomeza turi manuka, yene tuze kugarukaho nyuma cyangwa tugiye turagarukaho nyuma, cyangwa tuvuge umwe kuri umwe. Reka tuvuge umwe kuri umwe kugira ngo tuze kwihuta. Urabona muri Minisiteri y'Ibikorwa Remezo rero hagiyeho Murwanashyaka Damien, aho yagizwe Minisitiri. Uyu mugabo rero akaba yayoboraga ikigo cyitwa UDS. Ni kimwe mu bigo hano mu Rwanda byakoraga serivisi zijyanye n'ubwubatsi. Iki ni ikigo cyubatse ari amazu ubona ya Vision City. Ni kampani yigenga ariko. Ni kampani yigenga. Naho nyisura mbona ko ari kampani ivuga rwose ko ari imwe mu makampani ngayoboye yigenga aba muri serivisi zijyanye n'ubwubatsi ndetse n'ibijyanye n'amazu hano mu Rwanda. Aho uyu mugabo rero yari ari kuri zino nshingano, bikagaragara ko afite experience igiye kuri LinkedIn yiwe. Avuga ko amaze imyaka 12 ari umwenjeniyeri akora mu bintu bijyanye n'ubwubatsi. Bikagaragara ko yize muri kaminuza yitwa Oklahoma Christian University, iyi ngiyi niyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Rero ukurikije inshingano yawe nka Minisitiri w'Ibikorwa Remezo, urumva uyu mwanya arawumerita kubera ko nibyo binakoramo, nibyabamo. Iyo kampani nini cyane. Ibikorwa remezo hari gishobora kuba cyaba kigiye guhinduka, binajyanye no kuba mu minsi ishize Dr. Jimmy Gasore byaragaragaraga ko rwose bitagenda neza ukurikije n'uburyo n'ibisobanuro yatanze. Twibutsa abadukurikiye ko Jimmy Gasore ari yagira Dr. Ni Dr. Jimmy Gasore, yego. Minisitiri w'Ibikorwa Remezo usimbuwe kandi winjiye muri guverinoma muri manda. Muri 2023 nibwo yinjiye muri guverinoma asimbuye Dr. Nsabimana Ernest utari watinzeho, wari umaze umwaka umwe gusa nawe ariho. N'uyu ntatinze, ariko ukurikije ukuntu bari igihe ba minisitiri bafata imitsina. Twakomeje. Yego, ubwo umusimbuye n'umwubatsi. Yego, ni umuhanga mu by'ubwubatsi kimwe na ba Jimmy Gasore asimbuye, niko byari bimeze. Reka tuze tuvuze kuri iki kijyanye n'ibikorwa remezo. Mu by'ukuri imihanda n'ibindi bikorwa remezo by'amashanyarazi n'inganda z'amazi, Leta y'u Rwanda urebye ikeneye abantu bakora vuba, ibintu byiza kandi bakoresheje amikoro make. Iyo rero umuntu aje muri uyu mwanya adashobora gukoresha igihe neza, ibyabonetse kubicunga neza ngo bibyare umusaruro kandi bikomere, bazakomeza kugira ibibazo. Iyi minisiteri iri mu gihe irimo, ntabwo ngo intebe yayo irashyushye,
kuko ibikorwa remezo binini kandi bisaba kwihutishwa kugira ngo gahunda ya leta y'imyaka 5 ihwane nabyo. Yego twakomeza ku bandi muri iyo minisiteri nyine. Muri iyo minisiteri rero hakaba kandi hashyizweho Bwana Zingiro Aruma yagizwe umunyamabanga wa leta muri ino minisiteri y'ibikorwa remezo. Uyu akaba yari asanzwe ari umuyobozi wa REG. Yego uyu Aruma rero nawe bigaragara ko kuri profile avuga ko amaze imyaka 16 ari umwenjeniyeri. Ku buryo nawe kuba avuye muri REG akazamuka akagera muri minisiteri y'ibikorwa remezo bigaragara yuko hari byinshi ashobora kuba yanafasha. By'umwihariko ubwo ikindi nabonaga ni uko muri REG si ikigo gishamikiye kuri minisiteri y'ibikorwa remezo. Ego ni kimwe byashoboka ko n'ibyo wenda muri REG aho yaripotingaga urebye ko mvuga gutyo yararaga inyuma icyo mu Kinyarwanda bita ivure none bamushyize imbere. Hagiye hindutse ni ukuvuga ngo bamuhaga raporo abo yahaga raporo bagiye kuyimuha. Ubu waherekagwa n'iyigendesheje nuko nguko bimeze ukurikije n'ibibazo bimaze iminsi biri no muri REG n'ibura ry'umuriro rya hato na hato. Kuba bamuhaye promosiyo biragaragara ko abari hejuru yiwe aribo bari ikibazo. Reka tubihanga amaso. Abihanga amaso. Hanyuma kandi muri minisiteri y'ibikorwa remezo harimo undi munyamabanga wa leta akaba yitwa Colonel Bizimungu Claudie. Colonel rero yari asanzwe n'ubundi abarizwa muri RDF mu ishami rishinzwe imyubakire engineering command. Haje mu fande ibintu bigiye ku murongo. Afande rero n'ejo bundi cyagiye ingabo z'u Rwanda zijya gutanga umusaada muri Jamaica niwe wari uziyoboye muri bya bikorwa. Wabonye ko zaserutse neza zigakora ibikorwa zigahita zigaruka. Urumva ko ibintu bijyanye n'ibikorwa remezo arabyumva, ntabwo nuko ari afande gusa ahubwo bamuhaye inshingano bijyanye n'ibyo yumva n'ibyo yize. Yego ubwo rero muri minisiteri y'ibikorwa remezo ni ibyo. Hanyuma muri minisiteri hari icyo wavuga mbere ko tuva muri minisiteri y'ibikorwa remezo? Nta kindi gihari nuko dutegereje kureba, ariko minisiteri y'ibikorwa remezo yashyizemo abantu babiri. Abanyamabanga babiri. Niyo mpamvu urabona icyo nakuvuga ko iyi minisiteri igoye kandi ikeneye ni babiri kugeza n'ubwo bayishyizemo n'umusirikare. Kandi abasirikare ngo babwiriza. Ugiye kureba ino minisiteri ukareba uburyo dufatiye no ku baminisitiri babiri, duhere kuri Ambasaderi Karaveri Gatete wagizwe ambasaderi w'u Rwanda mu muryango w'abibumbye avuye kuri uno mwanya. Ambasaderi Karaveri Gatete uramwibuka? Ndamuzi. Urazi kugira ngo yasimbuye igihe hari hatangiye iperereza. Uribuka ibyo bamuvugagaho bitandukanye, ariko ubwo basanze atari byo ubwo batakomeje. Yego. Hanyuma ku itariki 31 z'ukwezi kwa mbere 2022 nibwo uyu uno witwa Dr. Nsabimana Ernest nibwo yagiyeho. Ariko ku itariki 13 z'ukwa 9 2023 Jimmy Gasore arahirira kuba minisitiri. Urumva uwavuyeho yamazeho umwaka n'amezi 8. Igihe gito cyane. Ernest uyu yaragiye kuzuza imyaka 3. Reka tujye muri minisiteri. Reka rero dukomereze mu yindi minisiteri naho turebe uko byifashe. Tujye muri minisiteri y'abakozi ba leta n'umurimo. Madamu Uwizeye Judith yagizwe minisitiri w'abakozi ba leta n'umurimo. Uyu nguyu yamaze iminsi muri guverinoma. Yego asubiyeyo bwa kabiri yigeze kuyobora. Yigeze kuyobora ayivamo yakora no mu biro mbere y'uko aba minisitiri muri perezidansi. Yego urumva asanzwe muri guverinoma. Noneho hari abandi bayobozi rero nanone bahawe imyanya atari muri guverinoma. Nuko tujya ku bandi bayobozi reka tubanze kudoha guverinoma irangire asimbuye wa mu minisitiri
minisitiri asimbuye minisitiri Nkulikiyinka Christine wahawe n'indi mirimo yagizwe ambasaderi nawe turamugeraho. abandi bakoze twabaje kuri minisiteri y'ubucuruzi twasoza guverinoma. Tugiye kuri minisiteri y'ubucuruzi. Minisiteri y'ubucuruzi irimo yego. Minisiteri y'ubucuruzi rero minisiteri y'ubucuruzi n'inganda hagiyeho Bwana Kajangwe Antoine Marie. Niwe wagizwe minisitiri w'ubucuruzi asimbuye minisitiri mwari burimo murakorana ikiganiro ejo. Yego. Uyu Kajangwe ni impuguke mu by'ubucuruzi mpuzamahanga. Yabaye umuyobozi mukuru ushinzwe ubucuruzi n'ishoramari muri Mikomu. Gato ego ubucuruzi ndamubuze nandi mu mbisoma sori biransimbukanye. Kajangwe nanyeze kuri bamusa. 2024 yari umunyamabanga uhoraho muri minisiteri y'ubucuruzi n'inganda. Yego. Icyaziho yabaye umwe mu bayobozi b'u Rwanda bagize uruhare mu biganiro mpuzamahanga by'ubucuruzi. Yagaragaye kenshi asobanura gahunda zo kongera ibyoherezwa hanze no guteza imbere inganda. Yego, mu myaka ishize yabaye umwe mu bagize itsinda rikurikirana ishyirwa mu bikorwa rya gahunda yo guhindura ubukungu bw'u Rwanda. Uwo ni ubaye minisitiri wa minisiteri y'ibikorwa ya ntuza y'ubucuruzi n'inganda asimbuye Bahizi ejo twari kumwe mu kiganiro. Yego. Nizere ko uyu nguyu akemura ikibazo cya packaging n'icy'abakozi bakora mu nganda n'ibindi byinshi. Inganda kuba zikora 30%, ubwabyo ni igihombo kandi hari ibikorwa remezo bihari. Dukwiye gukora byinshi byo mu Rwanda ngo amadovize adasohoka bya gutesha agaciro ifaranga abifite mu nshingano.